Jana Bevc v družbi oddaje Radioaktivna. Zdrava. Dober dan. Spoznali smo te na Glasu mladih. Kaj ti je dal ta festival? Veliko mi je dal izkušenj, predvsem, ko sem nastopala na odru. To je bil v bistvu eden mojih prvih nastopov. Nastopala sem že prej v letu 2017, v letu 2018 sem pa dobila nagrado. Ki si jo sedaj do dobra izkoristila? Ja, nagrada je v bistvu, zdaj 3 leta smo v bistvu delali za to nagrado in izbirali ta pravo muziko. Bilo je veliko teh pesmi še vmes, kot sem jih hotela vendeti, ampak smo na koncu počakali, da se ena res dobra muzika naredi, pa smo jo šele potem dali. In tukaj je skladba Destination. Tako. Gre za tako spevno najstniško pesem o zaljubljenosti ali o čem drugem? Gre o zaljubljenosti, gre pa v bistvu o tem občutku, ki se imenuje Destination, zato je tako tudi naslov glasbe. Destination je v bistvu občutek, ki ga lahko v bistvu opišemo, da ti hočeš nekam priti, imaš nek cilj, nek kraj, do katerega hočeš priti, ampak se vmes zgubiš, pozabiš, zakaj ti sploh šel tam, ko priješ do tam. In tako si jaz predstavljam, da imam občutek, ko smo zaljubljeni, pozabimo na vse. Torej ni to nek cilj oziroma konec nečesa? Ne, Destination je v bistvu samo en občutek, ki ga imaš ti zraven. Boš pesmi dodala še video obliko? Za enkrat v tej verziji skladbe ne, bo pač nekaj mesecev prišla remix verzija te skladbe in bom izdala spot. S to pesmijo si postavila osnovo, Jana, kako pa naprej? Zdaj naprej še čisto ne vem, moj cilj je v bistvu ustvarjati v muziki in v njej delati do takrat, ko bom imela voljo in do tako, da bom res srečna in vesela in rada ustvarjala v muziki. Drugače pa bomo videli, kako bo za naprej šlo. Bo pa pesem sedaj tudi v našem etru, zato beseda je tvoja, da jo popelješ med poslušalce. Hvala. No, sedaj pa boste poslušali mojo prvo pesem Destination, upam, da uživate. To feel destination running in my bones. That's how I feel when I'm next to you. I'm where I belong. All those plans we had for summer suddenly all gone. 6 hours away from one another. One in Stockholm, one in Rome. Skinny dipping clothes, all ripping butters in my hotel room. Long night, I was cold as I was broken bottles of perfume. When you're with me, smoking's easy, I don't feel it burning in my throat. They could tell me you are breezy just in life, that's the way I'll go. I want to feel destination running in my bones. That's how I feel when I'm next to you. I'm where I belong. All those plans we had for summer suddenly all gone. 6 hours away from one another. One in Stockholm, one in Rome. So take me home. So take me home. So take me home. So take me home. Skinny dipping clothes, all ripping butters in my hotel room. Long night, I was cold as I was broken bottles of perfume. When you're with me, smoking's easy, I don't feel it burning in my throat. They could tell me you are breezy just in life, that's the way I'll go. I wanna feel destination running in my bones. That's how I feel when I'm next to you. I'm where I belong. All those plans we had for summer suddenly all gone. 6 hours away from one another. One in Stockholm, one in Rome. So take me home. So take me home. So take me home.
take me home. Whoa, so take me home. Whoa, so take me home. Suddenly all come 6 hours away from one another, one in Stockholm, one in Rome.